Menjuah-juah nawan perpulungan si kelengi Tuhan, ibas paksa enda si benaken kama, pekan kebaktin keluarganta warisi pelimaken. Mari ras-ras kita bengket kubas kebaktin ta enda. Kebaktin enda ibenaken ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah sibadia. Penapat man bandu, reh ibas jahwenari, sinepalangit ras doni, si ingkawali perberkat ras permulihdu, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Terpaksa igegehindu erdahin alu curcur panasdu, gelah tanah enda banci mereken asil naman bandu. Semulih ka kam kutana, sebab ibas tanah nari kam ijadikan. Erpalaskan kata di bata enda, si puji Tuhan ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 200 siwah ayat si pemenang. Senina ras turang si kelengi Tuhan, ope lengah si dengkahkan kata di bata, mari ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si perkuah dengan perkeleng. Itandai kami kam, isembah kami kam, ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan kami. Ibas paksa kesempatan enda, pulung kami kerina anak-anakdu, guna ngikuti kebaktin pekan keluarga, wari si pelimakan. Pasu-pasudu kemahandu, ibas nurikan karena katandu, bagebe kerina perpulungandu, ngosikap guna dengkeh kansa. Kam si masu-masu ia, gelah malam matena, tersuruh peyukurna, ngeluh ibas katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Senina ras turang si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngogi kitab Perbahanan Rasul bindu 10 waluh ayat sada sekubas ayat 4. Kenca bage itadingken Paulus kuta Aten, janah laus ia ku Korinti. I Korinti jumpa iara sekala Jahudi gelarna si Aquila, asalna i provinsi Pontus nari. Lengan dekahsa ia reh i Italia nari, ras deharana Persila. Pindah ia ku Korinti i Italia nari, sabab kerina kalak Jahudi i Pelaus Claudius, Kaisar Roma i Roma nari. Idahi Paulus kala endandai, janah perbahan seri pendahinna, eme erbahan tenda, maka irumahna Paulus kesilang. Tep-tep wari sabat kalak Jahudi, ngerana Paulus ibas rumah pertoton, i ajarina kalak Jahudi, ras kalak Junani, gelah te man Yesus.
sejendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, menjuah-juah man banta kerina, sebab tetap dengar kam setia, ngikuti pekan kebaktin keluarga enda seh kubas wari si pelimakan. Ibas wari si pelimakan enda, ibabai kita kubas tema, jabu si tetap erdahin. Si ras-ras, ibas kata dibata, entah pe erpalaskan kata dibata, makana erdahin pasu-pasu, erdahin pemere, jadi labo ia kutukan entah pe hukuman. Maka min ulan minta adilamin day manusia dabu kubas dosa, labo min day kita perlu erdahin santai-santai saja. Adi si uri kubas pustaka si badia, jelas kalna, makana kenca ijadikan di bata doni enda, ku ras krina isina, manusia isuruh erdahin, guna jaga, ngerawat, ngkuasai, ras empekena-kena tinepa di bata. Jadi, menakan kin doni enda ijadikan, erdahin nggo itetapkan di bata. Di bata tapi erdahin. Makana kita patut ngekrina tutus erdahin. Sebab usihenta mekapkan Tuhan di batanta si tetap setia erdahin guna ngaturkan doni enda sengayakkan duari. Jadi ibas kita erdahin tentu litnge dahin lit ulihna arah perbeliten. Bancika jadi kita erdahin larulih secara perbeliten, tapi banci si aloken keriahan ukur kemalaman ate, sebab banci kalak gelu ibas kekelengan. Jera ia, dengan ilako kena si mehuli ulih pendahinta. Rikutkan ogenta endape, si idah kuga Paulus. Ia tutus ke beritakan berita si meriah, arah sada ingan, ku ingan si debang. Adibas ogenta endandai ikatakan, ia pindah arah kuta Aten, ya, maka laus ka ia ku Korinti. Jadi ngatakan sa, makana ia labo menetap ibas sada ingan, ibas pebelangkan berita si meriah. Dahin beritakan berita si meriah enda, tutus kal Athena dahikan sa. Maka tupung ia i Korinti, jumpa ia ras Aquila, ras Priscilla. Erkite-kiteken kala enda duana, kala Jahudi. Janah kepeken ia i provinsi Pontus nari. Langan dekasa ia pindah di Italia nari, kukuta Korinti. Dan janah si idah makana kai dalam na ia ku Korinti, erkite-kiteken Kaisar Claudius mempelaus krina kala Jahudi si tading iingane. Maka berkat ia kala enda nay duana ku Korinti. Memang sined kepeken nina pendahin kala enda seri. Mekapken erbahan tenda. Sebabna si idah kala enda labu ia tergantung kal kubas pemere perpulungan. Adi ibreikan perpulungan bujur, adi lape ibreina tetap menjuah-juah. Jadi ia tetap dahikan dahinna guna ngelengkapi, ngecukupi keperluan kegeluhanna. Gelah ulah kasangkut ukurna tupung lupa perpulungan, entah nape perpulungan pe likasiman sampatan. Jadi arah kegeluhan pendahinna enda, geluh nape tercukupkan, banci pe ia kanam pati kalak sideman. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Makana si idah maka kala enda ne duana pindah ku Korinti, enda labo dahin si mesuka. Sebab i Italia tentu gomapan usahana, gosikap usahana, pelanggan pe mungkin gomelala. Modal penggo melala itanem kena ije. Tapi erkiteken tekanan arah pihak penguasa. Laban cilang harus pindah ku Korinti. Ije
jelma si itandai pe entah pe pelanggan banci kurang, dengan pe modal boka melala guna bangun usaha si baru. Tapi perbang labo genca prioritas dahinna, labo kal jadi sinanggalkan Priscilla ras Aquila enda. Jadi tupung ia teh Paulus kala enda nggo i Korinti kesilang ia ku rumahna. Sebab seri pendahinna, sebab Paulus pe tupung lalit kesibukenna, ia pe erbahan tenda guna keperluan geluhna. Jadi ulah kita alergi nandangi serayan Tuhan silik dahinna, sebabna ia pe tentu banci menambah keterampilanna guna cukupi keperluan geluhna. Sebab siteh makana arah di erdahin kita dibata mereken pasu-pasu. Aminna pe adi sinen kabas pustaka si badia likanga isenaken sangat tunduh pekam ku bereken rezeki. Jadi kita iajuk pe gelah ulah mengkisah terdahin. Tapi min kita tetap menjingkat. Sebabna adi kita menjingkat erdahin, arah epe di bata erdahin, guna mereka rezeki man bata. Maka ulah ateta morah pagi, melala rezeki kalak si tutus erdahin. Perban kita kisah. Tapi ninggukin si tutusi lenga kita jumpa rezeki, lanai tentu morah hateta. Sebab ngome kita pala-pala, tapi lenga dipercayakan Tuhan melala, man banta rezeki. Jadi ijenda masih idah kegeluhan kala enderdai duana, Priscilla ras Aquila, ibas jabuna, tutus erdahinei penting. Tapi tutus beritakan berita si meriah EP cukup penting. Sebab si idah makana, Priscilla ras Aquila endape, piga-piga kali ikut guna beritakan berita si meriah, arah sada ingan ku ingan si deman. Jana ia pe ikatakan pengep ke perpulungan. Tentu maka banci ia jadi pengep ke perpulungan. Pengajaran kata dibatasi ibabana, maba kini ulin mansin terem bagai bebas kegeluhan. Jadi dibanci si katakan ia dahikan dahinna guna keperluan geluhna. Tutus katena dahi kenca. Beritakan berita si meriah epe, tutus ka atena dahi kenca. Sebab te ia beritakan kata di bata epe, banci erguna mabai kala guna bengket kubas rarasan Tuhan. Sebab isenakan pe maka Paulus tetap wari sabat kalak Jahudi ngerana i rumah pertoton i ajarina kalak Jahudi ras kalak Junani gelah te man Yesus. Jadi jabu-jabu tapi terdilo ibas dahinta si pelain-lain, maka namin bancika kita erdahin ibas profesita skala-skala, tapi muat bagin kalah kita guna beritakan berita si meriah. Beritakan karena kebenaran kata dibata. Apalagi sieteh makana tupung kita erdahin dibata pe tetap erdahin nampati kita. Tapi ulah kita lupa tupung kita pekesahkan pe Tuhan tetap erdahin guna mereka pasu-pasu man bata. Saja ulah si pekitik kalak si erdahin lalit ulihna perkiteken lalit gajina umpamana bagi ibu rumah tangga banci jadi labulit gajina ulah si katakan kam erdahin lalit gunana sebab lalit serpina sebabna mabat langi si ban mabagai jadi erdahin kita tupung lit ulihna arah serpi bagai pelali ulihna la arbahan ca kita bekitik kalak si dewan. Jadi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kerina jabu-jabunta terdilo gelah tutus erdahin. Dahin si idahikan kita umpamana lit ulihna rekitekan lit gajina puji Tuhan. Sebab diberikan Tuhan kesempatan kita menikmati kegeluhan. Tapi dilit dahin sila lit ulihna arah perbelitan ulah kasih pekitik sebab dahin sadepe cukup mengharga. Kerina kita harus tetap erdahin. Perdiatekan dugia. Kalak si menjingkat erdahin pasti sehat. Kalak si mekisat erdahin ia musil. Penakit na pesehkan lalana sebab kisat ia bergerak. Tapi di kalak singgit makaikan waktu na alu mahuli. Umpamana 24 jam.
3 jam kap do kita istirahat. 3 jam kita ardahin guna kesehatan ta. 3 jam kita ardahin guna cukupkan keperluan geluh ta singalokan serpi. Mungkin pe pancikala si alokan serpi, tapi sidatkan kepuasan sebab erguna kita man keluarga, erguna kita man gereja Tuhan. Sebab bacikana ibas kita tutus dahi kendahin Tuhan. Labo kali si alokan serpi arah gereja, tapi melalaka cara Tuhan mencukupkan rezeki man banta arah dahin-dahin si idahikan kita. Lalu bagi ibas pekan kebaktin keluarga enda. Kerina keluarga-keluarga Kristen terdilo gelahna kerina tetap tutus erdahin. Harus cur-cur panas dulu guna ngelitkan, mencukupkan keperluan geluh dunia Tuhan. Berarti kita diajak untuk jadi pekerja keras. Harusnya kita menjingkat. Di menjingkat kita, tutus kita, pekerja keras kita, kita maka si umban, si teladani, si usih, kai si ilakokan Tuhan di batanta. Tupung Tuhan Yesus pereh kuduni enda. Kentisik ngencawak tuna, tapi sangat luar biasa hasilnya. Sebab ia ardahin cukup maksimal. Makekan waktu silin seulina. Bagai pe berkualitas. Kita pe bagai kai pe si dahikan kita. Dahikanlah alu maksimal. Syaratkan pe ulihna. Mereka kini ulin man banta. Kesejahteraan man banta. Bagai pe man kalak si depan. Ulah kita lihat si kisat-kisat. Apalagi ibas masa pandemi COVID enda. Di sinen lanai perlu melalakal pe modal guna berusaha. Adi ateta ardahin guna ngaloken serpi. Adilit bakat kaum pamana banci ibas rumah tanari kita berusaha. Lanai perlu si darami rumah entah pelapa mansewan, rumah TP banci si pakekan guna ingan berusaha. Saja genduari kuga keterampilan ta guna mengembangkan usaha sini. Kerina kita adina ngasup pakekan teknologi informasi alu mahuli lika bakat ta bicara si persada luar biasa ulihna. Makana anak-anak tape si ajuk lah sebab ia pe hebat make teknologi informasi enda. Si manfaatkan, si pakai pemetehna, gelabula ipake kena kusi sia-sia. Tapi banci ipakekan guna membangun ekonomi rumah tangga, guna mengembangkan keterampilan, bagai pe guna membangun kerjasama tim di tengah-tengah jabunta, bagai pe kubas gereja. Lalu bagai senina rasturang sini ikalangi Tuhan, kita maka kalak si tetap git tutus erdahin, dibata tetap si nampati ia, dibata si empegegeh ia, maka selalap turah ukurna guna erbahan pendahin si mahuli bagai pe mengembangkan dengan kreatif usaha-usaha guna membangun ekonomina, guna membangun ras mengasah keterampilanna gelah banci tetap lakalah bersaing ibas masa-masa sirhena. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana gelahna keluarga tapi tetap ibas dahi kendahin amin nape kiti entah pembelin lit ulihna entah pelape lit ulihna sitah makana gegah tak ibas kendahin ibas diwatanari kaprahna. Tuhan si masuk-masuk kita kerina amin. Mari ras kita ersada bas pertoton. Bujur Tuhan isehkan kami man bandu. Katandu enggo mempersingeti kami. Gelahna kami tetap tutus erdahin. Alu musih kai si enggo ilako kendu. Bahan dage Bapa, bas ketutusan kami erdahin guna kegelukan kami. Bagai pe bas beritakan berita si meriah. Rembarna berita andu si meriah iberitakan. Bagai pe banci ialokan kami. Pasu-pasu si simpar sirehna idur kamnari. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap, serasa lalap. Sebab reh kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakuan kini tekenta, ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata Bapa, sila ersibar kuasana, sinepalangit ras doni.
aku te man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhanta. Si jadi arah kesang si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliaman. Tergelar si Maria. Si ngenanami kini serang. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa. Sila arsibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas. Ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur. Ngatakan bujur ema persembahan si pehagakan aku. Janah mankala si patuh ngikutkan aku. Tentu ku kelini. Tupung sisirkan persembahan pengatakan bujur ta. Mari ras kita rendeng muji Tuhan. Ibas kitab dendenta nomor 315 ayat si pemana. Kita arsada ibas pertoton tertoto kita. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu. Arah pemasu-masundu dahin si idahikan kami. Goyalokan kami ulihna. Sada bagin ipersembahkan kami. Jadi persembahan pengatakan bujur. Pasu-pasundu gerejandu. Ibas makikensa. Ajarindu kami pe ibas engkelola si ititik kenduman kami ibas jabu-jabu kami. Bagi pe Tuhan ertoto kami gelah kerina jabu-jabu ngawan di perpulungandu tetap aktif ras kreatif erdahin. Sebab te kami ibas ketutusena erdahin pe arah di bata tetap erdahin guna mereka rezeki ras pasu-pasu. Bagi pe tupung perpulungandu istirahat. Ijekama waktu na pekesahkan gelah bancika ia maksimal dahikan dahinna. Kerina pe anak-anak du ngawan di perpulungan du si erbagai-bagai pendahinna. Subuh ia sebagai aron si erdahin ibas toko pengusaha entah pe pabrik bagai pe perjuma pegawai. Kerina Tuhan dahin si idahikan ngawan di perpulungan du. Te kami arakai pekam erdahin guna nampati ia ibas mencukupkan keperluan geluhna. Pasu-pasundu kerina dahin si idahikan perpulungan du gelah malam Athena dahi kenca. Dengan pe kerina anak-anak du si erdahin ibabodoni enda khususna i Indonesia guna memajukan Indonesia sejahtera ras makmur. Indonesia berkecukupan. Enda pe Tuhan si masu-masusa gelahna kerina program pemerintah banci numpak-numpak usaha silit ilakukan anak-anak du
i Indonesia enda. Ibas pengaturkan pemimpin negara kami gelah banci kerina sejahtera. Bagi anak-anak du si cukup kreatif, go ibahanna usahana i rumah, alu menggunakan teknologi informasi. Enda pe Tuhan kam si masuk ia. Artoto pe kami man kerina ngawan perpulungan du. Ijapa pe ia ringan rikut ras kerina serayandu. Rikut peras pengurus PJJ ras pengurus kategorial. Tuhan si masuk ia kerinana. Kelah kai pe sinidahikan kami, tama pujiman kemuliaan gelar Tuhan. Jana idahikan kami, adu tutus, meriah ukur ras ertanggung jawab. Sebab Tuhan tetap sinumpak-numpak kegeluhan kami. Enda Tuhan pengendesan kami, pasu-pasundu kami kerina, gelah kerina pe tetap tersuruh ukur kami, guna ngikuti pekan kebaktin keluarga wari si pepagi. Pendahulu alam abad, gelah namriah ukur kami ibas dahikan sang. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami ngendeskan geluh kami, ngendeskan gerejandu, ngendeskan pemimpin-pemimpin gerejandu, ras pemimpin bangsa ras negara kami, kubastan keleng atendu. Sebab Kristus Tuhan singgung ngajari kami ertoto, mari ras-ras kita ertoto, bagi si ia jari Tuhan, minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas duni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Tetaplah gelu ibas kemuliaan di bata, maka ngasup kam tetap erdahin. Guna jadi gegehdu, anoken kamlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, si engkau nenahken kam, ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta, tetap megegeh dengan padu. Ia nge si mada kemuliaan, sehrasa lalap. Amin. Menjua-jua mantan Nukrina ngawan perpulungan, singgo ikut buat bagi bas kebakti nenda. Jumpa kita di bas kebakti pekan keluarga warisi pepagi. Tuhan si pedau alam abad di bas kita nari krina. Salam sehat, salam semangat, jana, salam damai sejahtera. Sirena bas Tuhan nari tetap numpak-numpak. Menjua-jua.